Autostart vozilo ubrzava. Start treće kasačke trke upravo je pušten. Oštra borba za vođstvo. Merido sa Pajom Crnkovićem na liderskoj poziciji. Na drugoj poziciji Gala sa Miroslavom Golubovićem. Gro startni broj 2, Daimon As, vozač Robert Seke, napustili stazu. Vodeći Merido na drugoj poziciji, Solvala, Natalije treća, Panama Ox četvrta, Frisco, Gala, Adriano, Tramvaj Kej, Dinita Bay, Dijon, Merido i dalje vodi, na drugoj poziciji Solvala, Natalija je treća, Panama Ox četvrta, na petoj poziciji Adriano, na nekih manje od 600 metara do cilja vojstvo je preuzela Solvala. Na drugu poziciju izlazi Natalija E. Na trećoj Panama Ox, Merido četvrta, Adriano u borbi za četvrtu poziciju, očekujemo ulazak grla u završnicu. Uz unutrašnji deo staze Solvala, druga pruga Natalija E, sredino staze i snažan finiš za Panama Ox i vozača Željka Vujanovića. Pratimo prolazak grla, Panama Ox prvi, Natalija E druga, Adriano, Solvala, Dinita Bay, Merido, Dijon, Activity. Navedeni poredak nezvaničan.